Dobro jutro i Hristos Vaskrse, dragi moji đaci. Danas ćemo na još jednu ekskurziju. Idemo u Valjevo, u manastire Lelić i Ćelija, kod svetog vladike Nikolaja Velimirovića i kod svetog Justina Popovića, divna dva velika svetitelja našeg naroda iz 20. veka, koji su mnogo učinili, ceo svoj život posvetili i dali preporodu vere i obnovi našeg naroda. Također, tamo će nas sačekati jedan predivni prirodni pejzaž, kanjon reke Gradac ispod manastira Ćelije, tako da verujem da ćemo danas također da uživamo kao i prošlih puta. Ono što treba znati jeste da vaši roditelji mogu na dva načina da dođu u Valjevo, ili preko Ibarske magistrale na koju ja sad idem, ili preko autoputa Miloš Veliki, pa da se isključe u deonici za Valjevo. Znaće oni šta trebaju da urade, a ja ću sad polako da pređem na sljedeću etapu snimka, jer nema potrebe da se samo tako vozimo i gledamo put. Vidimo se kod Valjeva, tamo ću malo objasniti zbog dolaska do Lelića kuda sve treba da se skrene, iako postoji nekoliko smjernica i tabli, ali nije na odmet i da vidite to uživo. Eto nas kod Valjeva. Piše eparhija Valjevska na tabli. I ukoliko želimo da dođemo na svetu liturgiju u manastir Lelić ili Ćelije, potrebno je da iz Beograda krenemo negde oko 7 sati ujutru. To je najpreporučljivije i onda se zaista može osjetiti ta prava i puna blagodat boravka u jednoj svetinji, na svetoj liturgiji pre svega. Дни спасения миру быть споем воскресшему из гроба и начальнику жизни нашей разрушил. Valjevo je jedan lijep grad, srpski stari junački grad koji je dao mnoge velike ljude, ličnosti, pa evo i svetitelja. Ono što je važno jeste da samo ovim putem, dakle, za Valjevo prođete i pravo kroz Valjevo i onda nailazimo na dve table s desne strane gdje piše Ćelije i Pustinja, odnosno Loznica, Bajni Bašta. Tu skrećemo lijevo glavnim putem, nastavljamo pravo. Sad je važno pratiti pažnju kada se pređe ovaj most. Treba skrenuti levo kao što i upućuju table Lelić i Ćelije. Skroz nalevo. I zatim ćemo ovdje desno, gdje također upućuju obe table s desne strane Lelić i Ćelije. To je jedno važno, snaći se, ne zagubiti se u ovim uličicama, a kasnije uživati u divnom seoskom krajoliku. Opet imamo s desne strane table Lelić i Ćelije, desno. I kasnije lako samo pratimo glavni put.
kao što opet možemo primijetiti, evo opet tabla Lelić Ćelije i sad samo pravo pratiti ovaj lijepi put sa divnim seoskim pejzažom lijevo i desno. Možda nije bilo najjasnije kada sam rekao da idemo kod svetog vladike Nikolaja u manastir Lelića, poslije kod svetog Justina u manastir Ćelije. Kako to mi sad idemo kod njih? Pa u manastiru Lelić, kao u manastiru Ćelije, čuvaju se mošti, zemaljski ostaci svetitelja svetog Nikolaja Velimirovića Srpskog, Čičkog i Ohridskog, kako se ponekad naziva, i svetog Justina Ćelijskog. Zato sam i rekao da idemo kod njih, jer oni jesu u Bogu potpuno živi, možda življi nego što smo mi na zemlji, a kao svedočanstvo toga ostale su nam njihove mošti, ostaci, dakle njihovog tela, ali koji nisu, da kažem, obični, već čudotvorni, pomažu ljudima iskrenim molitvama i mirišu i brojna su svedočanstva onih koji su im se molili i prilazili ovoj svetinji. Mnoga su se čuda dešavali i dešavaju dan danas, a možda će i danas jedno od njih da se desi. To zna samo onaj kome se dešava, svetitelj koji pomaže i Bog koji to blagosilja. Idemo u manastir na svetu liturgiju. Ne zaboravimo da se prekrstimo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Čujemo ovo zvučenje, sveta liturgija je već počela. Malkice kasnimo zbog jutarnjeg spremanja, ali ništa zato. Važan je kvalitet našeg učešća. Evo kako je ovdje lepo urađeno sve, kako izgleda ovo divno dvorište ove svetinje. Mi ćemo sa kamerom do ovde.
a kasnije ćemo ukutiti neke momente još. Jer ni ja ne volim kada neko zeva u mene kada se molim. Ovo je spomen obeležje svim ljudima iz ovog valjevskog kraja koji su život svoj dali tokom balkanskih ratova za oslobođenje Kosova i Metohije 1912. do 1914. godine. Vidimo upravo uklesana dva datuma, 2 godine, 1389. i 1912. I kao što već rekoh, ovaj kraj je iznjedrio mnoge velike ljude, odvažne, smele. Takvi su bili i sveti vladika Nikolaj i mnogi drugi. Vladika Nikolaj je govorio onda kada se govoriti nije smelo. Pevao je onda kada se pevati nije smelo. Borio se onda kada se predavalo. Voleo je onda kada se mrzelo. Svetlio je onda kada je mrak bio. Zaista je prebogat i divan ovaj manastirski kompleks. Svuda nekakve divne, lepe, uređene građevine. Od tipične cigle i krečnog kamena dobija se ovako bledo žućkasta boja sa bledo crvenkastom. Tipično nekako i za ovaj kraj i sve je nekako i napravljeno tom lepom, skladnom i radosnom srpskom građevinskom stilu. Upravo ovdje negdje iznad ovoga neba, pre 21 godinu, kada sam ja bio trećak nekog uzrasta kao što ste vi sad, dragi moji đaci,
odigrala se jedna veoma značajna bitka 4. maja 1999. godine. Šta se tada desilo? Milenko Pavlović, pilot naše tada jugoslovenske, odnosno srpske vojske, poletao je u Vis u neispravnom avionu koji nije imao ispravan ni radar, ni mogućnost da opali rakete, u susret 16 neprijateljskih dobro naoružanih aviona koji su se spremali da bombarduju grad Valjevo i njegovu okolinu. On je tada otišao u večnost, u nebesa, sam protiv 16 njih i pokazao nam da nije strašan protivnik ako ti nisi strašan. Ako se ti ne strašiš, ako ti nisi kukavica u životu, sve je moguće obuzdati, sve je moguće sprečiti, pa čak i da bombe te noći padaju po nevinoj deci. Pukovnik Milenko Pavlović nam pokazuje da treba da se bojimo samo sebe, svog kukavičluka i svoje nespremnosti da se žrtvujemo za druge. Toga je danas, nažalost, sve više, ali ono što krasi svaku istoriju jesu njeni svijetli primjeri, heroji. Čućete često kako kažu nekada, možda i neki vaši nastavnici kad porastete, da istoriju pišu pobednici. I u pravu su. Istoriju uvek pišu pobednici. S tim što treba znati da su pobednici uvek samo oni koji su bili u svakom zlu veliki, dobri, odvažni, mudri ljudi. Heroji pišu istoriju, heroji su pobednici, oni poput vladike Nikolaja Velimirovića, Justina Ćelijskog Popovića, Milenka Pavlovića i drugih koji svetle u tami, koji vole kada se mrzi, koji brane kada nema ko da brani, koji govore kada svi ćute, koji čine dobro kada svi čine zlo, koji govore istinu kada svi lažu. Ti ljudi pišu istoriju i to su pravi istoričari. Evo, dragi moji, ja ću da pripalim po jednu sveću. Prekrstivši se i poljubivši sveću, ja je prislužujem za sve one koji su bolesni i lekare koji im pomažu. Mnoge one koje su zaboravljeni i koje nema ko da pomene u svojim molitvama. Seti se, Gospode, podaj im isceljenje, utehu, radost i mir. A sveću za pokojne ja ću staviti u ovome mestu svetome za Milenka, koga retko ko ima da se seti. Podajmo, Gospode, pokoj duši, rajsko naselje. Pogledaj na njegov žrtveni podvig i junačku smrt. Upokoj dušu njegovu, gde pravednici tvoji i svetitelji sa svetim vladikom Nikolajem počivaju i raduju se svetlosti lica tvoga. Amin.
Uzmemo. Ja? Ne hoćeš? Jedan ja. Ja berem ja. Samo je tako da se bebi jabu. Mama. Tako, napuštamo parking manastira Lelić i odlazimo do manastira Ćelije. Vraćamo se onim istim putem kojim smo došli. I tamo ćemo da se spustimo peške stepenicama, kojih ima negde oko 900. Zaista je jedinstveni doživljaj. Otac Justin Ćelijski bio je veliki duhovnik svog vremena i izvršio je veliki uticaj na celu budućnost našeg naroda i crkve, jer je bio neustrašivi propovednik vaskrsloga Hrista u onim najtežim vremenima kada je bilo preporučeno da se o tome ćuti ili još gore da se to ismeva i ponižava. Tada vera nije bila zabranjena, veronauka je u školama bila prosto nemoguća, nije postojala, a svaka misao o tome da neko ide u crkvu je bila smešna. Retki su u Bogu ostajali verni, retki su tada slavili slave, retki su odlazili kod sveštenika na savet, na svetu liturgiju, a otac Justin Popović, nadahnut Božjim duhom, bio je nepokolebljiva stena pred svim tim morskim valovima i održao veru i rasplamsao je u drugim srcima i dušama, i mnogi današnji sveštenici i vladike upravo su njegova duhovna čeda, njegova duhovna deca koja su se napajala njegovim besedama, savetima, poukama, i upravo zbog toga je rekao da zahvaljujući njemu i naša crkva je opstala, jer je kroz njegovu duhovnu decu iznjedrila današnje zaista vrsne vladike, sveštenike. Među njima da pomenemo mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, vladiku Atanasija Jevtića, vladiku Irineja Bačkog i mnoge druge sveštenoslužitelje, pa i one koji nisu u tom činu. To su mnoge monahinje, majke, sad već i bake. I ako je iko uspeo da sačuva srpsku crkvu 60-ih, 70-ih godina 20. veka, to je upravo otac Justin Popović. Manastir u kome je najviše proveo vremena, manastir Ćelije, je bio utočište svima koji su hteli da se sklone od gluposti tadašnjega sveta i bezbožništva. Manastir je i danas utočište, ali i velika radost i bogatstvo koje imamo, svedok neprolaznosti Božijega carstva i svedok pobede života nad smrću. Ja sam propustio bio prethodnog vozača, a
evo kako možemo da prepoznamo. Dakle, imamo ovdje nekoliko tabli. Pre svega imamo ovdje klisuru, dakle nije kanjon, izvinjam se, rijeke Gradac, i ovdje odmah vidimo i kaže staza i eno vidimo tamo lepo sliku manastira Ćelije na tabli. Idemo polako se spustimo ovom divnom stazom. Dakle, putokazi su jasni. Možemo i kolima do ovdje da se spustimo do manastira Ćelije, ali je mnogo lepše i interesantnije peške stepenicama. Kako je deda? Kako je baba? I on to ne tako. Svetici. Imamo razne lepe poruke sa strane. Sveto pričašće, sveto učešće, u Bogočovek pričašćem se učestvuje u njemu. Sveti Justin Ćelijski. Da razmišljamo o lepim i svetim stvarima dok hodamo ovim divnim, sad već nama utabanim stazama. Tiho, tiho. A, evo nam i zmije. Odlično, prelepo. Oho. Bravo. Dođi. Odlično, evo nam, ode. Tako da treba biti oprezan, svakako, ali možemo naleteti na razne prirodne stanovnike. Mi smo ovdje gosti. Ovdje imamo jednu interesantnu borbu. Pravi prirodni fajt. Dve bube se bore. E sad, oko čega se oni bore? Bore se, verovali ili ne, oko blata. Ne. Bore se oko kozije kakice. Tako i ljudi danas, mnogi bore se oko mnogih glupih stvari. Razvlače smeće, gledaju reality show, čekaju šta će ko kome da opsuje i ko će ovaj komad da uzme samo za sebe. Tako, posle susreta sa Šarkom i sa ovim bubicama nastavljamo svoj put do Svetog oca Justina. Lako će biti spustiti se, kao što je lako u životu pasti, sići dole do dna, a teško je naravno popeti se. Međutim, u slučaju Svetog oca Justina, mi ovo spuštanje možemo da uporedimo sa spuštanjem do dna bića i same Božje misli o nama, a to je Božja ikona koja u nama postoji i o kojoj je uvek jasno svedočio otac Justin Popović, govoreći da lik Božji u čoveku je ona najvažnija osobina koju imamo. I da taj uprljani lik, taj bogočovečanski lik, trebamo da pričestimo Hristu, da osveštamo, osvetlimo i Bogu, stvoritelju našem, kako je On zamislio, tako i vratimo.
sljedeće pouke koja kaže: kao što mjesec ne može da sija bez sunca, tako i čovjek ne može da vodi čovjeka bez Boga. Ljudi, svi ljudi, nama su bližnji opet Bogom, jer nas je stvorio po slici svojoj, te na dnu bića svi smo jednaki i jedan drugome bliski i bližnji. Смертью смерть, победу даде нам и велию милость. Pravilo. Pomoliti se Bogu za svakoga čoveka koga si posjetio, sreo ili se rastao sa njim. Neka od tebe pođe sa molitvom tvojom. To je najbolji saputnik. Lični pravoslavni opit je jedini put koji vodi presvetom liku Hristovom. Dostojno evanđelja živi onaj koji se odrekao sebe i uzeo krst i sleduje Hristu. Opa, to je gušter, dobro. Prilično su zgodne ove kućice sa strane, to jest tende, suncobrani. Možete poneti neki rančić, piknik torbicu, sesti zajedno, pojesti, odmoriti i nastaviti put. Mada dok čovjek silazi, one nisu toliko potrebne, ali prilično su korisne kada se penje. Dobra stanica za odmor. Дней спасения миру быть споем воскресшему из гроба и начальнику жизни нашей разрушил. Dakle, manastir Ćelija, desno, vidi se već lepo. Sada ne bismo mi zamarali ljude svojim snimanjem. Nastavit ćemo kad budemo bili u dvorištu. Koji je najveći bogataš u srpskom narodu? Sveti Sava. Od njegovog bogatstva mi danas živimo, mi se danas bogatimo, ostavio nam je nepotrošivo bogatstvo. Upravo voleći Svetoga Savu,
kao i Svetu Mariju Egipćanku, veliku pokajnicu i svog imenjaka, to jest svetitelja po kome je dobio ime, Sveti otac Justin Popović je zaveštao da od prodaje njegovih knjiga posle njegovog upokojenja sestrinstvo manastira Ćelije, koja je nešto niže, podigne ovaj veliki zavetni hram sa 3 oltara. Trobrudnu crkvu posvećenu Svetome Savi, Svetome Justinu filosofu iz prvih vekova hrišćanstva i Svetoj Mariji Egipćanci. Dakle, to je njegova zavetna želja koja je ostvarena i ovaj hram je osveštan prethodne godine. Ako se ne varam, na Blagovesti, upravo onda kada je otac Justin i rođen 7. aprila, a interesantno 7. aprila se i upokojio. Inače, sam manastir Ćelije je ovaj kompleks dole sa manjom crkvom. I mi ćemo se ovdje i zaustaviti sa snimanjem kako ne bismo svojom turističkom ili željom, a već i dovoljnim materijalom opterećivali dole ljude, ostavili ih zaista da se iskreno i privatno, ako je to tako sretno reći, mole Bogu. Dođite i vidite, to je najbolje. Sljedeće što ćemo obići jeste klisura reke Gradac. A sada malo još da se napojimo Duhom Svetim Božijim koji počiva u svetiteljima njegovim i u svetinjama njegovim. Izlazimo iz manastira Ćelije, da se prekrstimo lepo i krenemo dole do klisure reke Gradac. Odmah kako izađemo iz manastirskog parkinga i dvorišta, s leve strane pođemo niz dole i uživamo u prirodi koja nam je Bogom dana. Kaže na ovom zapisu, radi čega smo na zemlji mi ljudi, mi najzagonetnije biće od svih stvorenja, da iz sebe izgradimo hristonosna i hristolika bića, nam čudesni Gospod Hristos bude sve i sva i u duši i u telu. Nema boljeg obodrenja na zemlji nego činiti dobro i ugađati Bogu. Moli se za nas, Sveti Justine Ćelijski, da budemo Hristu Bogu bliski.
sad malo idete peške, a Tamara vozi. Kad se toliko naljutila i kaže pa svi su stigli pre mene. Kad je on krenuo da krešti, Bože. Ja jedva ko na njega iznao, ovdje i Boga mi tjeda ti ne. Dakle, idemo potpuno prirodnim, kamenitim putem, dole niz padinu, do zaista divne, prečiste, prebogate, hladne, bistre, žumoreće i rajski darivane reke Gradac. Evo te lepote koja se čuje i nagoveštava čim izađemo iz ovog šumarka. Evo te lepotice. Dođite i uživajte. Šta da vam kažem? Volite svoju Srbiju. Naučite da je cenite, jer u njoj zaista imate šta da vidite. Možda i zato i ne cenimo mnogo, jer i ne znamo koliko je to lepotica. Naša mila i draga zemlja Srbijica, kakve nema nigde na svetu. Radujte joj se, volite ju, kao što se voleli Sveti otac Justin i Sveti Nikolaj Velimirović. Njoj ništa drugo osim ljubavi ne treba. Ima ona dovoljno svojih bogatstava. Domaći zadatak bit će da se nacrta jedna od ove dve crkve, odnosno manastirskih kompleksa, Lelić ili Ćelija,
Ako hoće, neka bude i treća tema, reka Gradac i sva ova lepota koju smo danas uspjeli da zabeležimo. Neka poruka za danas bude: dođite, uživajte svojim ćelijama, a ne gigabajtima. Volite svoju zemlju, ne dajte je ni za šta i ona će vas stostruko nagraditi i zauvek pamtiti. Žuborite istinu, budite čisti, budite nepobedivi u ljubavi i blagodati Božje. Pozdravlja vas i voli vaš veroučitelj. Dobro mi došli. Valjevo, Ćelije, Lelić, Gradac. Do sljedećeg susreta, veroučitelj vam želim s Bogom!